ekatandike kamanyire notes zone kaije zisomere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV kwegesa kumanyisa Ainyo nabakutondera nkubaramukiya hama baragira sikyomendo musajja muri somwe haba muri mwebale muno kuba muri hantekanize ntugiyete urubazo atubantu tukuleta umuntu wawo kubaza bazaho nawo ntunyumya muntu kenge bintu omulingo byemereire kiro kinumbalito mwana mojo wa talent wa talent ni Gabai Cohen ama tutandika tubantu ereba bwereba ninga baitu gayo nata abiki bayo man webali kunyuzuka kurungi Sembe muzindaro webali kusima blood begenda bite tuli mumpora tukyaba kutuhondera Kitara TV yo inyo nabakuturura Kitara TV abatuhondera webale muno mabara ninyoni Gabai Cohen mazire kuba nimpika hano man yeah ni Gabai Cohen lijalita ubondo tutandikira interview yeah mbikenga ide lijalita ibara nigerio niga mungu kali hura niga kiri boy aba mojo boy niwe mojo but this is boy wakisa boy wogamba boy ngubanki ali moto niga and then Cohen milioni yo eriyange ya nkainga ngo bagota Julius yeah yes ndiga boy Cohen no wenyina hantekaniza uruba za Kitara TV tujya ku bantu bataru batamu nawe atugambire ntekaniza mulingo mulinga yemerere music yakatandika dihi inategeka ki ina project ki MPaka nabiki byona byemere because nikokora nyenyenda muno kubani mbale talent zino ne muzimanya we groom up new talents we groom out talents zero hano ambobo nyoro Kitara TV ni Gabai Cohen we bali muno kuraba hano era msanda biro nayi we bali muno kontangirira zemere muno kurora bakuzara hoima muno mba mwana hoima west oko zarwa Nyarugabo nikekiro Nyarugabo kuno ninya batabani ba Obama ni oko yenyine oko hati musically watandika mwaka ki music ngagitandika 2021 but serious music inkosogamba serious music ngagitandika 2022 yani wonya tandikire serious music buli byogezesa notera yewetu but hati talent ene ya music okatandikira musomero abaga musomero no zinamu orondo kikaje kitagamba nti now I can sing ekintu kya music kino ndinja kudupa nyokukura ombuto nkabanta ali muzine man kitambe muno kumba but I just love the songs man omanyire kuba ono yende kizina kujuka nkyali muto nkaba nkyali P7 oba iziti nikaka kaire nambali figo yaterire jege oba iziti jege ata kazina ako tinkujuka kurungi but nibo bobwire figo nayo kuzira tinkuzire muno ngamba figo nuwa kuzira bana jege aina hit figo kirora ato yatera kazina ko misa blood akazina ko nyaka kwata muno omuntu ate nyina nambali nyagenzere omuntu namatira yanga yanyetaga bulikiro nampaga orwasa naga mana Johnson ne makazi akazina ko nyakenda gatija kudupa just ni soko ikara nkali nyoni nswara go bwiro bune tunwa saidero ni muterera makazina ko ninkamara ina ansasura blood so hati kyonga tali gamba ngunyondi baki kyonga nkakura ninyende kinde kibeta bunyoro music yego nkakura ningiyeta kyonga toto aikire samwe yankaba musomero mu institute because even secondary school primary hoima public secondary premier SS ebyo bitambemu nyunga bandi musambe ompira wasambago mupira kyonka just unyachwekero kugurunya vita isi ate unyagezera institute oko akabali yondo mojo na azina ati habayo just like a party twagenda kumaiminge kire kenya bookinga siloti yo kumaiminge institute Maza shukuru ono kabayuta kubimaimi nkanta bire maimu yanga yabandize kaba secondary remember but twagezera institute oko kire kenyaga ha yonka ebizina love ya music ebizina no nyina yo kyonka tale byange ato kuyijuka buli tenateto baga mu high school twa handikaga nebizina
no handika lyrics ante part of tito bwe no buhandika gati mbata tutaina smartphone zibora downloading lyrics labiki tuhandi no handi hani byo nkumanyisa iyo yake nakatabu kakaba ha bizinda kibo ebyakunywa gakasubye ko buhandikaga obusumu obo akababa ziniki kusinyo mwana msanya onyumiro nyoro music tinja kudupa wiro tukatwina bano ba Kelon G kikenga ba Figo Planet obiro bakatira Keleni ali premier aho ali Yembe bamanyeka baya G then haliyo tukole bizina bikabayo bingi ndijo rapadika kabaliyo tuina waka na iwe tuina Y2 maya nizitera blood yeah. So ati do kamaminga kisi odinyo nkamimingo gani kimaniwa kia planet ya kia planet ikyo nikyo nyama imingire ndi asuluko maana miso bunya kimimingire nyarugayo nkahura misa ni soko raki kutera nyagina nyaikara nkamare weekend 2021 week 2021 kinyabandizi wirobo nkani somana gayo no omanya Holikid institute wanaka wakunu Holikid promotion wakaboye yeah kani soma na wa institute uko niko tu hapa nasa ukasoma bini bya science technician yeah tinyo muteme center maya St Martin Institute muteme yeah Berone kafuruka yagaruka hano ro branch yemunende iriyo nakule kyali yo kuli muteme kyali nkamanyira hali bakahindwa abagabo bya arts yeah hati muina ba Holikid tuina Holikid jo Holikid kurugera na industry agiba mubi ate mujo ya ndoro bunyama mingire twafoka banywani era tuni yange yabandize ngagitirira mwa vibes under Holikid management vibes akabakyali nakyakolera kuno bwiro kuli akaba ena studio ya kaberuguru nkanuka hali abayirira herugurano bujumbura no temba era niyo tune yange yabandize nyagitere haboko nenyeroga Holikid na postinga that is nibo bwire baitu tune egyo biro ngani kyayega blood ero gitero gabwire bunu nyonku banta agenda ogite na tune bagita bata era dostana mbokso gifuna bageta nitu abaro ato manyire yeah amanyire abazini sometimes edizina byanyimba mubandiza hao murani bisana bikubaswaza nibarabisa bati bali okitegereza ate no twarugire bati nanyo tinkwendo koleki okiterera nanyo kigira nyonye nkakanire sazino ukano bunyaruma tagabata banyabenkyaire nkakusanga nakyo blood nyakiyamuka ngambire misa mujye ndekizina kyawo kyanitwa baro kandi nkya inake yakite abo kubugo niwe first born wao uko no barambana that is your first they are two beti aroga mbenu blood yeah tuhedeze makapera ke kizineyo watu kwenda kya tinki juka misa tinki juka batu bakitaga nitwa baro ati campus ekizinekyo ni wabairo handikire bakakuhandikira kabanki handikira as a start kabanki handikira ati kwandika izino kakanduka gitungote ati kandi tugambire twabagabuli twatandikire mungo kagaye tuhandika gobo abandi nofuna John Bulaka no sanga kitabu byono kigize ekizina kyaye ati nayo wafuna mugo wide yaraiwe no sango online nkaibiro zihandikire ziri zawe yeah so now from 2020 agambe ukraka serious ekaba 2022 yeah ati ochali just you're making just 3 years yeah 3 years industry gisangirota industry misatu limuto kurubata coding number nyatandikire na bwire bunu nkoya good obo Holikid hala kunaganka Holikid mwaye tukatira tune ege yanitwa waro tuwatera aroende bageta bubiri tuli champion Holikid bwirobo bwa mara tuteirezo then ngwa ngaiga wangi bamweta management mpyaka kandi ndo bwiro bunu kandi mbereiro that is Afro King management kutunga mwaka kyogi gwa 2022 of course kamwikaire tuikaire misa yeah buli agata making 3 years yeah because nambari nyamufunire ni uto abe tutire tune bageta samukamane kaban still under Holikid promotions ati wakaja tutandikira video a video agata na bya tutire kora video ati kwendo ngambire what is your big song yokurano Gamanti Julius kizina kina mazima gali azipana niki abantu bamanyiro ogamba ntata abantu bamanya nti kahore nigabwai nti ati ndi muzini ekizina kino kikantunda muno ekizina kyantunze tinja kudupe kabasamu kamane samukamani mwaka ki
That is 2020 series start 2023 because nja kugamba 2022 kaba mu December yo release kaba at the end of the year kina na video kina na video tuelezemo akapera ka Sam Kamane yo I need Sam Kamane Bambi Sam Kamane yeah oina kubaho na Sam Kamane mana chikeng yeah without money life tekonyumira oikaraho blood mwana notimagira kikenge ati music chazi netandikire kuleta akasente music bwire buno nikyo kugambira usazino nko ya good ati nkwendo ngambire ekizine kyo kyazire kya Sam Kamane nanka mu bantu abantu bakakeresivinga bata how was the reception nambalinya izire nambali kizine kya izire Julius tinja kudunka mfunireho connections tuzete connections kwa industry biro bino naye mungwe kutaka connection kamunge mimi so ato bwiro bunambalinya tandikire ngata bwiro bungatandika kanyina abanywani ba radio ba promoter mfunire bayingi mfunire so ato munyarezinge tune egyo abanywana abo nyabahereza na ba promoter bankwatiraho ba kupushing ba presenters abachali bangabo ni bakora airplane bazimpa twafunaona ka video ataka video nako kaja ba DJ banu banyamba nani stop si bandi bakuteka so can't hati project after Sam Kamane waleta project kienda nkaleta party was it party no it was twakura yeah it was a collab no mojo wakaseso ato kyala institute wa Mwetaliana asaba ukakora bunywani nawe from Mula Institute for institute kyo kikatera no kikatera but not atali muno kwakiri mu Ruganda mu Ruganda kandi ati now let's come back to now project kiyo ero sahazina ndesere yeah ndesere fitting yeah producer Matrix on the beat video teka easy coming soon yeah by the business no bihandika so ano tikuligamba biyo na banyamba tweyamba nyo nkoragana muno na Planet Aron yeah tinja kudopa nkoragana na Aron yeah so niko tukwatagana na mpa verse emni mwa tukora na mpa verse emni nyeyize utaka kuzira nawe kizina collab I have final tukingambirege final niye nyuma ya behind Kalitunse and Aroneke kizina kya Kalitunse ekyo kimanyira muno ekizine nti enensonga yangeri nkoto muno obumba mulabe banyingi muno paite binkugambo bijo ekitali ebyo okulya bakirisa gamba gimme love in addiction katito kazira muliso tandoza oyefoire mu bumbo bobera olibo baireki timukomuko bwara ijaba muhenkoko aiwanda mukodomi barabaliyo ngensuhera kuparuka tekakora gobonki zibanjoki nti Kalitunsi tiba kuija kukubaija mwembao hati ebizine ebyo inibigambo ebyotere mu kizine ekebiri byorunyoro biru deep orunyororo rwawe akazinako kali deep muno kandi kaina meaning kandi kimanyira akazinako na ikasokuba nambalika naweka kutirira blood nyo kugambire nyobu yo niko kugambe na bahuliriza kimanyire hati ohaya handikire Aroni uravaseni ntimbibaze obambireke kasenta akali amutima ndumwe bomba gamba bakumbonesa nyene musekani munira tahamukodo akasente kanga kalire nengonzi tazimpaire mwaka kansombere nakakisiti nkarozere ekaba true story blood okikenga nika mazima doze true story ya kudupa bana abana nigabwa ibazivu abana basite misabazi teka mwaka sende niga no sombaga sende no batakukombia akasende bakakalia yes abana bazivu nitona tukuchura utafuayo nakakisi kanda kabale misa lero kandi misa akakora kuni muruva like even 5 producer akaboho Wakalitunsa kaba Matrix of course nabo because now project nyingi nkai ibiri baba project kibokozere muno na Davo Matrix na Vibes those are Davo akakora kizinaki na Favor J Matrix Davo ina final na Planet aina Kesho Ngoro aina na Sam Kamane ezo nazigali za Davo za Matrix akozire ibiri yakakora ibiri yakakora ogyo Kalitunsi
nego fitting tuherezemu a bit of story ya fitting ekaijeta story ya fitting egyo timanyire by the way kanja kudupa fitting nyotingira kuzina that type ngira kuba dance hall ntera dance hall but fitting elimu uruntu wa afro na makantu ako so video mushutingire video tukagishooting but we are soon because ngwena kumanza kulirizinga ya cartoons ni bwene cartoons ni kutoka kamera gishooting tuherizima akapira ka fitting nte byali bindemere iwo kabifora simple ngoli kasikika rungi mumbera zawe zino simple ayesa mu week buli bumba mula vumba week ni wambuda buda nte bikara biribeba bule kikarabo kibeba baitulavu yaituterieba erigenda mu byafaayo baitunanka iwe kyo kunkura didora abantu nkubaturura elavu yaitunkwe barobesa ntemitwa heru madinisa ngutuli fitingi ite tuli fitingi lavu yaiteri fitingi tukazarwa kufitinga tuli fitingi ite tuli fitingi lavu yaiteri fitingi tukazarwa kufitinga ati nikaboa ego fitting in your latest ogambe Davo no Matrix now nkwenda tugaruka tujye hano maisho hano myaka hate 3 iwe bizi kutoka bisangire music sanura bire hamuke ko arabana baboko nagamba kutoza kusa ku managing ati mwina iwe ina froking management ero aho bakuteka mwaka sente babuli kimukiona ati umalusanga tinja gamba ndabiramuke kamisa naite tubisangire ka management cyonga timanyire nyobo baeka babaiti kusima muno manager wange misambere iro misa muno so tinja gamba ndabiramuke ka batu naite bitanga ine byaitu but internally that baitu hati nkaiwe bizi bukibyo sangire kanyo binte binsangire mwana bintu byenkokora mu industry yaitu muno bitamu bazo hankokorao enkokora mu industry zirimo blood okorora misa aro like enkokora enkuso kugamba njagireta like mukuyambanga nemu oina akachali wawe akaturuke ekizina okamuberera mwana mukapushinga ekizina eki wakanga bati obo kutere ekizina kyawe kamuga blood nyambo tusharinga kantu kana okurora kanga nkolere challenge bati ono mubera omubiri no mukolera challenge no mpushingira linki no koraki bati egyo nayo ngeta nyonke enkokora miss okubota kwa kunyamba utakunyendeza bohabo mbangambira amaba ati njya kwa muvara bati baliyo bakwemanya mukamera no watera microphone tero bakwemanya mukamera mbaba but of course enkokoro of course zirode zibamwe mutarora atakwenda mu musinge kirora kibaitu kana nyaka akazema na tinkagira tinki ndo kwanyonyendeza industry yetu ngiendeza muno kizibe kinde yinkusogamba like abantu bakomplaininga muna radio tukasangire muziki amaradio tibakutera bizina media bikiebyo tinja kubaza ko bya amaradio baitu kibam kirimu but tinja gabaza muno oboti nire no tintinire kolera abantu we kolere gabaza amaradio ka televizina byabanyoro kurun alimu abandi dikakankana alimu tinkankana nkubaza amazi alimu abandi abataku televizina byaitu baitu kokora kasinga weni watu airplays twakwe tuli haraira ukura kanda amakirabu dera kanda aho genzire arabo tikiri kyangu tikiba kyangu bainda kasente mpako kateke onyetegereisa nabo bakutirira jya kutirira murundi gumu second aga intro etere ayeyo agaruke mu dawa ati nyewe kangambira amazima negabwa hari nyo kundora bintu byangi ngira ningamba amazima gali ntikizi nyo kuba muzimi ndolira kimu muri bahiro abukuba arobe bizibi muraba muningati misa nagenda kijyo mutereza amajyo umwesengereze maye misa mojo abojo bayika hano obaika kantu kaba misa batakiya kwenda barura kimu bali bakama bara baba DJ muterebe okura DJ kumuhara the flash na kutera
na gisomka bunaanza na kutera obuzina bwabo na buteka kulungia nankao desktop wao na gama njaka kutera njakarabya abanzo gende hali obano kyaruga hot na miga delete na naga kuli muri cycle bin bob deleting that is too bad serious kandi buli ba complaining agante bizina bibi tibiko taga but now abana ba bizina abana ba kubyenda Julius Kasinga tubeta kutera tune zirungi bwire buno tibakube ni watu wa challenge ezo za TikTok ezo oiro hahani naho mbaini nja kuija by the way hati biro bine ebintu bikahinduka hata okurura buli ha radio gakoraga kiyamani muno promoting abazini na biki but do you know sahazino okusakwe promoting internet ha TikTok kizina abantu bakakitonde mahati iwe nkati kana management yawe mutiri mukimani kurwanti mwapushinga music yanya internet ha TikTok na muntu amani tugateire mu misikana era tukiyateka because yanga ikiriza nigga boy now TikTok is making artists. That is true. This is a fact. Muno. Otakesi vida ha radio wiki umwana kizina agenda kugenda agenda orobire muno fitting challenges tukurubata kandi bakyaterera kimkyalera kusimira kimkyale ba TikTokers nywe nabakambe iroho mwankuri challenge tuongere mu amani tukayenda zini tupushinge bizina kandi tukiyaleta mwebale gonzo obuzina bworunyoro mwongere kora challenges orunyoro turubase industry ati nyoba DJ nkubagambira na ba radio presenters hati mwija kutekereza nti abazini bakyainda kusigara ndi babatereza amaju biro bino bakajja ku TikTok. I'll give an example of Ijomba again tubage Kagadioko. Jene is product ya TikTok. Kurungi muno. Much as nyoka bumanye for a long time. Kurugaira buli nakyali. Jene yabire. Aina buzina burungi but kujja abantu kumumanyira TikTok. Kandi kya blowing up. So naiwe nkusaba usaba kwata umunaho TikTok genda kutereza bala mana misa mazima TikTok misa kuyamba muno biri content yongera munaho obogera ogenda okusanga na deja bana bandi ode bizina bya Buganda usanga ulitakamanyire yakwereze kizina kya campaign kyono mojo abaye simbiroho pongo nyoti nja kubaza ibara li pongo Andre ekizina ekyo kara kigira justice like 30 seconds singa candidate okura just candidate akago bati manyire by 30 seconds baito mwana akinaga bunaga muhala ati kila biona ne chamu kandi kiri kya campaign TikTok second so ati kisibukiye kindi tubentu kyali abizi kali katugenda abirungi music kisangiro te birungi binsangire mu internally mu industry yaitu nyina ebyange na management tuina kinja infunira abanywani Julius nkandaka ku meetinga maybe ninkuleba bikebe funire mu abanywani baingi funire mu aba like nja kudu like ngiyete connections kiroro connections ezo nikandi za nyamba muno compushing where I didn't go ndubasire cause nyo so district intakateiremu gamba like ingeze mu shows so district ya Bunyoro intakateiremu so no genda ino batera no sanga abantu nibakora nagaye mojo nkaba ninkuraburura niporeke bizina byawe na semererwa batubire buno kozereka ati ngirekize bukya cameraman ogo pinman esimu yemwe bagiha kandi tuli mu interview ati 5 years kuruga hati okweroranka 5 years kuruga hati kwerora de top okwerora niwe nofuga industry ya Bunyoro balemu kakusabire but of course ngate iramani bitu era ikorwa Rwanda muzi nikibo kwegomba kora nawe tubanza no Bunyoro wagambye nti kwendeze kora muzini no like collabs ngo muto collab of course mbakazi bona ufosi wo kwegomba wena bona bona tinyina ungamba ngo kusororo nono bona I want ati nyonkwendo mpe list yawo yebizina bitano no tutandike ya babazini batano abakukolera hano Bunyoro first of all ukubanza ninyo nyonyi nkanye ayo teteka ndabwa kitu akona cause na nyonye kolera iwo likuli kala bazo banza list otaba opereza abandi kohereza abandi Planet Aron respect brother
kwenda batano ogwomu Power to Kiganja Blood obo babiri Sophie Dawina abo basatu awanu Kimzera there Kimzera batano ekandi bana abandi ko tabateire bara abo nibo batano baba banza Figo West Badman Crusher respect big boy yeah hati nkwenda abazini batano batwaire hano bunyoro kandi aheru ya bunyoro kwendeze kora yuko muzinikiyo ya you looking at tunga collabos tugeze nabazini ba Buganda ko ba nkolenka how inabuwa kwegendeze kora na of course Baliju of course Fik for Maker Biniganta yeah ni baba bankusoga danso labo kusakwa kwatagana nabo ba Fiki Gaza yeah Nigga boy ko ni baba tali mu music abanakora Balab technician okukora muirwaro Balab ni baba tabula emibazi kebera kukebera byo kimanisa officially unanka oba muirwaro utali mu music of course that's my professional yawe zo it's okay yo tiba criticizing and boda izire kungevera basokuiru era izo gerino na izire kungevera ba tusanga challenges zati nsanga mali omuntu asakujja muirwa na gamba nti gayo nuji gayon omati benda muirwa bakusanga ojwa ile suit osogobere juara nita yonsani ngonga muirwa mba different person muno and you finding it hard to professionalism zona kuzikwasaganya kurungi music na mulimo kuno buli kimu kyakaire kakyo buli kimu nakaire kakyo era omukuba ndi kuli music ngiteka aruba ju muno nobunkuba ndi hano nakuli ni mazani nkola ataro fan wao kujja muirwa wakurura nkafani wo serebu hali akatandika bya ati nano kuno mukwara ga Mariona tali mukora video numali wa akuija ekuija era bayingi bayija nambali ngola bakujja ndukora tibina ukizi wewe ayo biteka aruba ju bwiro bomba oli bundi bino bobijuire ebino ngame bambijuire mu biro bomba ndi byange kandi bubumizi bwawe bubwa kale ebyo byona ebyemirimo tabirimu bike bikunyumira bisinga kora of course research ezo petati ubungo bwawe nubo lero ubungo bwawe tibumura tugenda umubara kunyumirwa on tibiki kwagenda akatoze bibebe timbikore yo miss tomuza obo ndera bala miss tomuza obo ere kile kinkuba ndi free kile cyo manager ga get fino yo show njagena mbya amen pumure bitekerezo kwate simu yange search togenda ho nkabinu bagenda kurempira agenda ba kubikebyo hobbies egyo football njoka kugambige football nyoka kura umpira guli mere yange ege kyali muno era na biro buno nabo buno ja kungama kugambe mbwemo akujja mali mani search what is your worst moment kama kasumi kwa mazire music what is your worst moment enkusokwa mulingo ja kugambire Blood akuguru kwange mungo nyachwegera okuguru nsanga anti music nkaba anti nkwerezo obo mulingo nkugambira hoga nkachweka okuguru worst moment but like accident no it wasn't accident I was on stage at stage mwana ezokusanga somewhere yombyaro komisa okaba stage no performing ali mu bihuru Blood stage was koise bibao ati mwana nakuguru kwange nukakumya gasamba kwa nanka kwa hiyo ka Blood kanya kwa takwara bamunanko mu kandi kaba kacheke byabo biru babikolisa mungo nanki gakuruga that ege niyo worst moment yange era oguru karugawo misandi kubi muno mwana ege niyo nkusoko gambira kandi kale tugende moment enungi ogamanti music yange kugangitani katagitandikira aro kintu kindi is happen to me nyasimana music kuba ndi muzima kinso kugamba ziri nyingi beti eyingamba nyoyi bulikiro eyinyenda nkabulikiro kwanyitsinja gamba namba linka genda nyo mu Kampala ngabaterera music kasemerero bakakure savinga ko mukampa mukana yo nkahura nyumirwe egeba best moment yange mukampagira so hata kujja stage barani bamterera wiki bakamure savinga kurungi
egeba nizezo zona best moments zange bina bazina abakazi hano Bunyoro hano wohawo kwepikira urona kukolera wo kurashinga wanga kyali muto kandi kyali muto ate usakuro mwana muto no mukurashinga crush wanga kyali muto waba muto byalisha kyali muto ati ugambira wanga kyali muto nizira kule tinga mwera mama alisha nambali government emyaka yewe likayikira omwana bakuzire niwe kumanya oba oliyanga rejection yange ebintu nyonkolera mami alisha bigambo bino byaniga by kohe tibiri byawo kyonka bebe alisha kale tumuhe emyaka nkainga tekaikize emyaka tumuhe yonka 10 ya nyo ndokulinda ndokulinda kale katukagaga kuzabire tubalize tekaniza abakutonda tukyaina nega boy kohe ni twere tunyimya rugendo rwa music turukarayire muno it is just 3 years just 3 years by two is a talented man kandi alina lab technician itimanyire ebintu ebyo akyenjalimere ko convincing yo mulinga abimanagingamu baitu let's support him sagendo kamutoza hona ogambe BWY Nigga Boy Cohen usamukolera bu challenges za TikTok ibona bulyo sound zona ziriyo za fitting project kurubata zikalitunsi ziriyo tuli mu politics iwe bizina ya politics nabyo tulikizeho inabo ziniro tinkira kuzina bizina ya politics kanti nkigira omutima kozi nyonti na politics is that game baitu toina kyokora nibyo wakuba izire opportunity but tinkira tinyenda timwe kubo kandi bagaba sente bo bagaba nja kutwara harale mba ko yakadodo zineho bole date obakwase date mane kale date mane boko wero tugitwa kale akatakulekeka ina akatakuleka tumalira show akatakulekeka bula muliza we na kali Akitara TV nkusaba umpagire mulingo kaikaino okora kando yongereo genda YouTube yange subscribinga mabara Nigga Boy Cohen music eriyo buli kimu kyona commentinga likinga sharinga tulwasa mulimo gwa Bunyoro tugondeze Bunyoro music industry yaitu igeno maisha under management under Afro King management yeah era Afro King management nambo kali blood salute kale mwebale munabayikaire ne mutuhondera ku rugari tukatandikire mbaire na muzini Nigga Boy Cohen na twara mu rugendo rwa music and of course amabara Julius Chomuhendo mulisa otamuki ntamusambo musambo baziraki tunyongere nanka ibokuzira bitano oba bitano niba basambo bazira ni official kataka urago rugando ruzira nanka nyoni nyinta kalera ki nyoni nyo manyire enchuro leka nkugambire tuzire abasambo muziraki ona Nigga Boy Cohen na tinkubuzabuza ngakurani banganya nzire enchuro enchuro tingi manyire twarugaho baruga tuzire ntimba tuzire nkuko enkayire something like that but nyonzire enchuro ntamusambo zaru abayinda ketegereze ijwera mbuka mutazine kwa tazine Nigga Boy Cohen ngambe abasambo timanyi bosambo baitu we musambo ide abasambo nanyo timanyire bekike kimuzira kyonka nyitu abalisa tuzire ntimba nanyo bagamba ngizira umuhanda abasitimu etu abasambo baingaha betu nyo ngakurani banganzire enchuro enku ati nyakira hango manya enkuko enkaireira ati gendo okora ka research nkozere betu gendo okora ka research abimanyire bakugambire ati musanga omuntu ndo mutangano ndakangamba nanyo ndi musambo muhabuzangu nyonzire ntima ta musambo oli nzire ntima ta musambo nzire enkuko enkaireira ebyo ni confusing yo bali kantu wale kiyange nyowe okotwagamba nzira buli kimu nsokubura omukazi kali mubayi mwebale muno kutuhondera don't forget to subscribe ha Kitara TV media handles zaitu zona Kitara TV following Facebook YouTube subscribe bingire personal handles zange Julius Chomuhendo personal handles za Nigga Boy Cohen hona following until we meet bye yes please. Kitara TV kwegesa
kumanyisa